Hallelujah. Amen. Yesu abaha umugisha, May Yesu abagirire Jesus bless you neza. and do good to you. Uyu mugoroba This evening, tugiye gukomeza inyigisho zacu. we are going to continue our sermon. Turi mu mwaka wo kugendana n'Imana. We are in the year of walking with God. Uku kwezi kwa kabiri The month of ni February ukwezi ko kuba munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. is the month of being under the mighty hand of God. Nakomera Imana mu mashyi. If I were you, I would clap. Kuko ukuboko gukomeye k'Uwiteka The mighty hand of God ni ukuboko kubohora, is a hand that delivers. ni ukuboko gukiza, It is the hand that ni heals. ukuboko gutabara. It is the hand that vindicates. Hallelujah. Amen. Kuwa kabiri On Tuesday, twarebye we saw impamvu zo kuba munsi y'ukuboko gukomeye k'Uwiteka. the reasons to be under the mighty hand of God. Twabonye ko impamvu ya mbere ari uko twatoranyijwe. We saw the first reason is that we are chosen. Impamvu ya kabiri tubona yuko iyo umuntu ageze munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana habaho guhinduka. We saw that when someone is under the mighty hand of God, there is transformation. Ikindi tubona yuko iyo uri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, And the third reason we saw, when you are under the byose mighty hand of God, birashoboka. everything is possible. izo nizo mpamvu twarebye kuwa kabiri Those are the reasons we saw on Tuesday zishobora gutuma tuba munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. that can make us be under the mighty hand of God. Uyu munsi rero ntabwo turi bujye kure, Today we are not going to go n'ubundi far. turacyari muri uwo murongo. We are still in that line. Uyu munsi tugiye kureba Today we are going to sing imikorere y'ukuboko gukomeye kw'Imana. the working of the mighty hand of God. Imikorere y'ukuboko gukomeye The kw'Imana. ways of the mighty hand of God. Ukuboko gukomeye The mighty hand kw'Imana of God ni Yesu Kristo. is Jesus Christ. Tugiye kureba imikorere ya Yesu We are going to see the ways of Jesus ku buzima Christ bwacu. upon your life. Yesu Jesus, iyo akoze ku buzima bwacu when touches our lives, akora mu mpande ebyiri. he touches in two sides. Akora mu buryo bufatika He touches in the physical way no mu buryo bw'umwuka. and the spiritual way. Reka dusome Yohani Let us- igice cya 9 Let us read John chapter 9, umurongo wa mbere tugeze ku wa 9. verse 1 to 9. Twumve uburyo Yesu abikoramo. And we see how Jesus works. Ukuboko gukomeye k'Uwiteka ari we Yesu uyu mugoroba aragukoraho. The mighty hand of God, which is Jesus, today is going to touch you. Handitse ngo Yohani igice cya 9 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9. John chapter 9, verse 1 to 9. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga ayo atyo acira amacandwe hasi ayatobesha kondo akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu. Hasobanurwa ngo yaratumye. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati ni we, abandi bati si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ni jyewe. Amen. Amen. John chapter 9, verse 1 to verse 9. As he went along, he saw a man blind from his birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Neither this man nor his parents sinned, Jesus said. But this happens so that the works of God might be displayed in him. As long as day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I'm in this world, I'm the light of the world. After saying this, he spat on the ground, made some mud with saliva, put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This means sent. So the man went and washed and came home saying,
His neighbors and those who had formerly seen him begging asked, "Is this the same man who sat and begged?" Some claimed that he was. Others said, "No, he looked like him." But the man himself insisted, "I am the man." Amen. Amen. Amashyi menshi cyane kuri iyo Mana yacu. Let us clap for the Lord. Ahangaha twumvise inkuru zisobanutse z'uyu muntu. Here we have seen this story that is clear for this man. Yari afite ikibazo cy'ubumuga bwo kutareba. He was blind. Ariko nawe ntabwo yarazi uko byaje. But he didn't know how this came. Haleluya. Amen. Abantu batangira kumwibazaho byinshi. And people started wondering about him. Ariko iyo turi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, when we are under the mighty hand of God, hajya haba imikorere itandukanye. There are different workings. Ntabwo ari ukuhaba gusa, Not just being there, ahubwo hari n'ibihakorekera. but there are things that happen there. Ahangaha rero Here, tugiye kureba muri make, we are going to see briefly ese ni ibiki, ni iyihe mikorere, iyo mikorere iteye ite, imeze ite, isobanurwa gute? what are the workings or the ways and how these ways can be explained. Ikintu twabona muri iki cyanditswe, What we can see in this scripture, nuko ikintu cya mbere ari uko uri ikimenyetso gikomeye cyo gukora kw'Imana. the first is that you are the sign of the great workings of God. Icyo ni cyo kintu cya mbere. That is the first thing. Uri ikimenyetso gikomeye You are the mighty sign cyo gukora kw'Imana. of the workings of God. Turebye hano muri Yohana igice cya 9 ku murongo wa 3, When we see John chapter 9 verse 3, abantu batangiye kubaza Yesu. people started asking Jesus. Baramubaza ngo mbese Yesu ninde uyu muntu kubera icyo ameze gutya? They asked Jesus, why is this man like this? Ese n'uyu nguyu wakoze ibyaha Is the man who sinned cyangwa ni ababyeyi or be? the parents? Bamera nk'aho batangiye kumushinja. They started accusing him. Ari nkawe ntabwo wari kubona icyo usubiza. If it was you, you couldn't get Mbese something na to nyir'ubwite answer. ntabwo ari kubona icyo abwira abantu. Even this man had nothing to tell the Kuko nawe people yari yaravutse yisanga ameze gutyo. because he born and found himself like Urumva that. uvutse ugasanga ufite ubumuga bwo kutareba, If you are born and you are blind ahari nta na gato wigeze ubona, and you have never seen, ntiwamenya n'uko byaje. you don't know how it came. N'abantu bakubona hari igihe bavuga bati buriya ni ibyaha by'ababyeyi be. And people who see you, sometimes they say this is because of the sins of the Ariko parents. kugira ngo imirimo ya Yesu igaragare, But for the works of Jesus to be displayed, igira aho yigaragariza. it has to be displayed somewhere. Ntabwo ishobora kugaragarira ahantu, ni ukuvuga ngo hagomba kubaho ikintu gituma imirimo igaragara. There has to be something that will make the works be displayed. Nibyo amagambo yari menshi n'ibibazo byari byinshi, There were a lot of problems and questions, ariko igisubizo ntabwo cyari gupfa kugaragara, nta kintu gihari bigiye kugaragariraho. but the answer could not be there when there was no question. Nibwo Yesu yabashubije That's when Jesus ababwira answered, ngo ari uyu either this one ari n'ababyeyi be or the parents, nta n'umwe ufite ikibazo, none has a problem. ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana But igaragare. it is that the works of the Lord be displayed on him. Haleluya. Amen. Hari ubuzima There is a life ubamo that you live ukabumaramo igihe gito cyangwa and kinini, you spend long time or short time in ariko it udafite ubusobanuro bwabyo. when you don't have an explanation to it. Abantu tuzi guca imanza, People will know how to judge. tuzi no kureba cyane, And we are so observant, bakaba bagushyiraho impamvu zitari zo, and they can put reasons that are not yewe bakaba correct. banazihimba. They can even forge them. Ariko izo mpamvu zose But all these reasons, nta n'imwe iba ari iy'ukuri. there is nothing that is true. Yesu niwe ubuze impamvu nyakuri. Jesus knows the true reason. Nawe hari igihe ufata ibyawe You take your things ukaba wabishyira ku wundi and muntu, then you blame someone for it. ukavuga ngo wenda hari mami ataza gukora gutya na gutya, And you say, maybe my Simba mother had meze not uku done nguku. this. I couldn't be like this. yewe ukagera aho uyishinja And you n'ibyaha, start even judging yourself. ukavuga ngo hari impamvu ni And njyewe, you say, I am the reason. ukavuga uti yenda inshuti yanjye runaka niyo yanteje iki And kibazo, you say, my friend is the one who brought this problem to me. ukavuga ngo ibi na biriya nabikuye kwa runaka, yenda ni kwa tante wabaye cyangwa se n'ubundi buzima wanyuzemo. And you say, this and this, I got it from someone, maybe your aunt you lived with. Ariko nagira ngo nkubwire ngo But I want to tell you igihe that cyose si uko haba hari impamvu, every time it's not because there is a ahubwo reason. Imana iba
Imana ishaka kwiyerekanira muri icyo kibazo cyawe But God wants to glorify himself in your kugira ngo problems, imirimo yawe y'Imana izamenyekane biciye muri wowe. so that the works of the Lord get to be known through you. Nagira ngo muri uyu mugoroba usobanukirwe neza. I want you to understand well. Ese hari aho wumvaga mu mutima wawe ufite ingingimira? Is there any where you felt judging yourself? Turi munsi y'ukuboko gukomeye k'Uwiteka. When we are under the mighty hand Hari of ibyo God, Imana igikora. there are things that God does, Waba uzi impamvu yayo cyangwa se utabizi. whether you know the reason or not. Ariko ntukererezwe n'ibyo ngibyo urimo kunyuramo. But don't be delayed by what you Igihe are going Imana through. izabikora, The time God does abantu it, people bazatangara will be amazed. kandi bizasobanuka neza. It will be clear, Bazavuga ngo burya impamvu ntabwo yari we, and they will say the reason was not ariko him. bizavugwa ryari? But when will it be Ariko said? wacecekeye muri icyo kigeragezo, When you are silent under that ariko wabashije trial, kugiturizamo, when you are calm in that ariko wabashe trial, kugihagararamo when you neza. stand firm in that Abantu trial, bihorere batekereza ibyo batekereza, leave alone people and let them think bihorere whatever they bibwira ibyo want. bibwira muri bo. Let them think what they think in Ariko nagira ngo themselves. nkubwire ngo But I want to tell uri you that ikimenyetso gikomeye you are the great cyo gukora sign k'Uwiteka ku of the buzima working bwawe. of the Lord upon your Aho life. ngaho ni Imana izakora, That's where God will abantu work. bavuge ngo koko burya uriya muntu Imana yari imuzi. And people will say this person, God knew him. Haleluya. Amen. Uri ikimenyetso gikomeye. You are the great sign. Ntuterwe ubwoba nuko bimeze. Do not be afraid of how Ntuterwe things ubwoba are. n'igihe gishize. Don't be threatened by how long Ntuterwe it ubwoba has n'uburyo been. bikunanijemo. Don't be frightened by how oppressed you Hari are. ikimenyetso kizagaragara ku buzima There bwawe. is a sign that will be Kandi evident in Imana your life. nibikora, And when God does bazavuga it, ngo burya koko they will say, Imana truly, yitegereje kwiheshereza icyubahiro muri uriya God muntu. wanted to glorify himself in that person. Haleluya. Amen. Uko ni ugukora k'Uwiteka. That is the working of the Iyo Lord. ni imirimo y'Imana. Those are the works of God. Ese uriteguye Are you ready ko imirimo y'Imana izagaragarira muri wowe? for the works of the Lord to be displayed Ese in you? uriteguye Are you ready gusobanukirwa muri uyu mugoroba to understand ko nta muntu tonight n'umwe uzongera gushyiraho urubanza? that you will not blame anyone? Sobanukirwa muri uyu mugoroba Understand tonight imikorere the y'Uwiteka. workings of the Lord. Hari ibyo Imana There yihorera, are things that God hari lets. ibyo Imana itinza, There are things that God hari delays. ibyo Imana irindira kugira ngo izabikore ku gihe cyayo, There are things that God waits ariko for His appointed igambiriye yuko time. byanze bikunze But purposing ari that wowe whatever the uzayihesha case, icyubahiro. you are the one to glorify Subizwamo yourself. imbaraga. Be encouraged. Niba wumvaga wenda kubivamo If you were about to cyangwa quit, ufite impamvu nyinshi zo kwisobanura, and you have a lot of rekeraho excuses, kwisobanura. stop giving Uri excuses. ikimenyetso cyo gukora gukomeye You k'Uwiteka. are the sign of the great Amashyi working menshi of cyane God. kuri A iyo round of Mana applause to yacu. our God. Haleluya. Amen. Ikindi cya kabiri The second, tuboneramo gukora k'Uwiteka. where we see the working of God, Nagira ngo nkubwire ko uri umuntu w'agaciro. I want to tell you that you are valuable. Turi abantu b'agaciro bakomeye imbere We are y'Imana. people with great value before God. Turi abantu bakomeye. We are great people. Nta kindi cyazanye Yesu. Nothing else brought Jesus. Yavuye mu ijuru, He left heaven. yari umucyo. He was light. Aza mu isi y'umwijima He came in the world of darkness kugira ngo abashe kumurikira isi. so that he can shine to the world. Ni ukuri nagira ngo nkubwire ngo I want to tell you, Yesu yaraje ku isi, Jesus came on the earth. arababazwa, He suffered. arabambwa, He was crucified. arapfa, He died apfa urupfu rubi a bad death kubera njyewe nawe. because of you and I. Yesu ntabwo yapfiriye inyamaswa. Jesus didn't die for animals. Yesu ntabwo yapfiriye ibiti. Jesus didn't die for Yesu trees. ntabwo yapfiriye amazu cyangwa ibindi tubonesha amaso. Jesus didn't die for houses or other things that Yesu we see. yapfiriye njyewe nawe. Jesus died for you and me. Yavuze ngo nkwiriye gukora umurimo hakiri kare. He said I should do the work of the one who sent me when it is Uwo still murimo day. ntabwo azawukorera mu biti cyangwa se ibi bintu tubona. He will not do that work in trees Azawukorera or muri other njyewe things. nawe. He do that work in you and me. Aha ngaha yaraje Here he came akiza uriya muntu wari ufite ubumuga bwo kutabona. and healed this blind man. Aharahuye Yesu aguma mu ijuru, Maybe if Jesus uriya muntu yari remained in kuzarinda heaven, yisazira afite buriya bumuga. this man could die when he's still Ariko blind. Yesu Kristo yaratumwe, But Jesus was sent, kandi yatumwe ku bantu. and he was sent to people. Haleluya. Amen. Yesu yatumwe ku bantu. Jesus was sent to people.
ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri kare. I should do the work of the one who sent Yasabye me akonda during the akamukoza day. ku maso, He put aramubwira ngo mud nagende on his eyes yiyuhagire. and told him to go and wash Aragenda himself. ariyuhagira arahumuka. He went and washed his face Yesu and he yatumwe was. kubera uriya muntu wari umeze kuriya, Jesus was sent to that kugira ngo person amuhumure abone imirimo y'Imana ikora so that byose. he can restore his sight, Kandi so that he can see the itarabanuye works ku of the Lord butoni. without favoritism. Uyu mugoroba nagira ngo nkubwire ngo Tonight I want to tell you that Yesu nawe yaragutoranyije. Jesus chose you. Yesu nawe aragukunda. Jesus loves you. Rama santere Mesiya. Roko shantere mekorobosaya. Retekere Mesaya. Yesu nta wundi yatumweho uyu mugoroba. Jesus- Ni wowe wicaye hano. Jesus is not sent Yesu to anyone else yagutumweho apart from you. Jesus kugira sent ngo to you akumare umuruho wose. so that he take away all your fatigue. Yesu yagutumweho Jesus is sent to kugira ngo you akuhagire imibabaro so n'agahinda. that he washes you of Uriya your muntu soul and yaramubwiye ngo pain. najye kwiyuhagira mu kidendezi cy'Isorowamu. He told that man Niho to go and wash his yakiriye. the Uyu mugoroba shoulder. turi mu kidendezi Today we are in the cy'ikarabiro. pool of miracle. Haleluya. Amen. Uyu mugoroba turi mu kidendezi We are cy'ikarabiro. in the pool of Nagira ngo nkubwire miracle. ngo cyihindurije. I want to tell you that it is there. Ntusubire yuko waje. You can't go back the same. Rama santere Mesiya. Itorero ryacu cyitwa ikidendezi cy'ibitangaza. Our church is called Uramenye Miracle Pool. utazajya usubirayo nk'uko waje. Never go back the Uyu same. mugoroba Tonight. uvuga ngo byose ndabisiga muri iki kidendezi. Kuko turi ku kidendezi cy'ikarabiro. We are the Ntabwo pool. tukiri Isorowamu. We are not in Ahubwo the turi mu Sorowa. kidendezi cya But hano. we are in the pool. Muri uyu mugoroba Tonight, nagira ngo ntusubirane y'ubuhumyi bwawe. don't go back with your Robo brightness. santere mekoroboshaya. Ritakara mekorobo sintere mekorobosaya. Iki ni ikidendezi Imana This yadushyiriyeho. is a pool that God Uyu has set mwanya for us. ntuwupfushe ubusa. Do not misuse Nagira this ngo opportunity. wegeranye I want you to bya bring bindi together byose. all those things. Wegeranye ya miruho yose. Bring together all your Wegeranye sufferings, za mbaraga zose all zakunanizaga. the powers that fight Wegeranye you, bya bindi byose wumvaga bikugoye. everything that was hard for Kuko you. Yesu yatumye hano uyu mugoroba. Because Jesus has been sent Arakubwira ngo here tonight. iyuhagire. He's saying you wash yourself, Iyuhagire. wash yourself, Iyuhagire. wash yourself, Iyuhagire. wash Imiruho yourself, yose. all your fatigues, Za bindi byose. all those things. Kuko ikidendezi kiri aha. Because the pool is Haguruka. here. Stand up. Haguruka mwene data. Stand up, brethren. Tugiye kwiyuhagira mu You're going to kidendezi. wash yourself in Kuko the ntabwo pool. tukiri Isorowamu. We are no longer in Uyu Sorowa. munsi turi mu ikarabiro. Today we are in Turi mu miracle pool. kidendezi cy'ikarabiro. And the pool Tugiye guhaguruka. we're going to stand up. Ugiye kwiyuhagira. We're going to wash Ni yourself. wowe uzi ibikugoye. You know what is Ni wowe bothers uzi you. ubuhumyi bukumazeho iminsi. You know the brightness Ni wowe you uzi have. ibigutindije. You know what it Uyu lays munsi you. uzamure kwizera kwawe. Then lift your Kuko faith. Yesu yagutumweho. Jesus has been sent Rama to you. masantere Mesiya. Yesu yagutumweho uyu mugoroba. has been sent to you Aravuga ngo tonight. iyuhagire. He's saying you wash yourself. Iyuhagire. Wash yourself. Bya bibazo byose. All the problems. Za mvune zose. All the fatigue. Bya bindi bigutinzeho. Everything that it Ugiye lays. kwiyuhagira wowe You're ubwawe. going to wash yourself. Dusenge. Let us pray. Uwiteka Mana ikomeye. Lord mighty God. Uyu mugoroba turi mu kidendezi cy'ikarabiro. Tonight we're in the pool Ntabwo of turi miracle. Isorowamu. We are not in Sorowa. Turakwinginze ngo dukureho Beseech you that you take away ibyadutinzeho byose. all that has weighed on Intambara us, zose. all the battles, Imidugararo yose. all the confusion. Turiyuhagiye muri twe. We are washing Kugira ngo ourselves tubeho rudukize. so that you deliver Intambara us. zidukurikirana. All the battles that Bya follow bindi us, byose bitunaniza. all the things that bother us, Turakwinginze ngo twuhagire. beseech you that you Turimo wash turaga mu us. kidendezi cyawe. We are in your Izina pool, rya Yesu. in the name of Ikidendezi Jesus. cy'amaraso yawe. Pool of your Gikore kuri blood. buri muntu wese. Everyone. Reka abafite ubumuga Those who have batahe anything, bakize. let them be healed. Reka abafite ingorane Those who are troubled, bazisiga muri iki kidendezi. remain this Reka abagowe imigogo yose babisiga muri iki kidendezi. Uwiteka Mana ikomeye. Reka ubahore. deliver, Utabare. bless you, Ukize. heal. Mw'izina rya Yesu. In the name of Jesus. Ora mama santere mekoro bosaya. Ora mama santere mekoro. Mw'izina rya Yesu. In the name of Jesus. Reka Mana utabara ubwoko bwawe. May you rescue your Urakoze people. Mana. Thank you, Lord. Kudukuyeho imitwaro. You've taken away Urakoze the ko burden. tubohoye. Thank you for Urakoze delivering ko us. tubisize muri iki Thank you that you have kidendezi. left them in this Urakoze ko room. tubohotse. Thank you that we are Urakoze ko delivered. dutabawe. Thank you that we are Urakoze restored. Nyakubahwa ko dutabaye. Thank you, Mw'izina everlasting. rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen.
Hallelujah. Amen. Reka dukomere iyo Mana amashyi. Let us clap for the Lord. Tugihagaze. While still standing, Tugiye gusubiramo aya we're magambo. going to repeat these words. Ugihagaze. When you are still standing, Ujya kuvuga ngo Mwami Yesu. say, Lord Jesus, Ndi muri iki kidendezi. I'm in this pool Cyo mu ikarabiro. of Ikarabiro. Ndakwinginze. I beseech you Kumbohore. to deliver me Ingoyi zose. all the chains Zibashe ubuzima bwanjye. abounding my life. Mbohora. Mbohora. Deliver me. Mbohora. Deliver me. Mbohora. Deliver me. Uburwayi bwose. All sicknesses Bubashe ubuzima bwanjye. surrounding my life. Mbohora. Deliver me. Ubuhumyi bwose. All the Buri blindness ku buzima bwanjye. upon my life. Mbohora. Deliver me. Yesu mbohora. Jesus, 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 deliver me. Yesu mbohora. Bohora umutima wanjye. Bohora umutima wanjye. Bohora umutima Deliver my wanjye. heart. Urakoze Yesu. Thank you, Jesus. Kumbohoye. You have delivered Ukaba me. And untabaye. you have rescued me. Nkaba ntashye ntari impumyi. And I'm going back when Nkaba I'm not ntashye blind ntarushe. anymore. I'm not tired Kandi nkaba anymore. mbohowe burundu. I'm completely Mu delivered. izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Reka twicare. Let us be seated. Hallelujah. Amen. Turaba agaciro. We are of value. Yesu yaje kutubohora. Jesus came to deliver us. Hallelujah. Amen. Uri uw'agaciro. You are of value. Nicyo cyazanye Yesu. That's why Jesus came. Yesu yagutumweho. Jesus was sent to you. Hallelujah. Amen. Yesu yagutumweho kukubohora. Jesus was sent to deliver Wagukureho you. imitwaro yose. To take away all the burdens. Jya utekereza kuri uw'agaciro. Know that you are valuable. Ntukajye wisuzugura. Do not despise yourself. Ntukajye wumva ko uri umuntu udafite icyo amaze. Don't feel that you are useless. Yesu yaragupfiriye. Jesus died for you. Kandi nta kindi cyamuzanye. And nothing else brought Ni him. ukugutandukanya n'izo mbone zose. Is to separate you from all those yokes. Hallelujah. Amen. Amashyi menshi cyane kuri iyo Mana And of yacu. applause to God. Icya gatatu, The third, hari impinduka mu buzima bwawe there are changes in your life zigiye kuza mu buzima bwawe. that are going to come in your life. Natangaye rinabivuga I was amazed when Lina said, avuga ngo hari impinduka zabaye ku buzima bwe. saying that there are changes in her life. Umwuka w'Imana The Spirit of God aba azikiriho. knows what is Hallelujah. there. Amen. Uyu muntu This person wari ufite ikibazo cy'ubumuga bwo who was, kutabona, who was blind, mbere ntabwo yarebaga. before he never saw. Ariko Yesu amaze kumukoraho, But when Jesus touched him, arahumuka arareba. he could see. Impinduka ziza mu buzima bwe. And changes came in his life. Kugira ngo uvuge ngo impinduka yaje ku buzima For bwawe, you to say that changes have come in nuko your hari life, ikintu cyari kikuriho kikuvaho, it's because there's something in you that has taken away. kandi bikagaragara nawe ukaba wabihamiriza. And it is visible, you can testify of it. Hallelujah. Amen. Impinduka zikagaragara, Changes that are evident. atari ukubivuga gusa ariko nta cyakoretse, Not just speaking it when nothing has been done. atari ukubivuga kuko wabyumvanye abandi. Not saying it because you had it with someone Uriya else. muntu abantu baramubonaga ngo ariko uriya ni wa wundi wasabirizaga, People could look at him and could ask, is the one who could beg? bagatangara kuko bari babonye impinduka ku buzima bwe. Because they have seen the changes in Iyo his hataza life. kuba hari icyagaragaye, If nothing was evident, ntacyo bari kuvuga. they couldn't say anything. Ariko Yesu yarakoze, But Jesus had worked, biragaragara and ko hari and icyakoretse. it was evident that something has Iyo niyo happened. mikorere ya Yesu, That's how Jesus works, mu mwuka no mu mubiri, in the spirit and the physical, mu buryo bufatika in the tangible way, no mu buryo bwo mu mwuka And in- butagaragara. in the spiritual way that is not visible. Mwene data, Brethren, ita ku mikorere ya Yesu ku buzima bwawe. pay attention to the workings of Jesus in your life. Hallelujah. Amen. Imana imuhe umugisha. Jesus, Lina may God bless Lina. ati nabonye impinduka mu buzima bwanjye, She said, I've seen changes in mbona my ko hari life. ibyahindutse ndabibona, I saw things changing, kandi mbasha kubihamiriza. and I can N'ibintu testify. bifatika, These are tangible things.
ni ibintu bifatika. These are tangible. Uyu muntu amazina ye yahise ahinduka. This person, the names changed. Mbere baravugaga ngo mbese uyu si wa wundi wasabirizaga. They could say this one is Wa the wundi beggar. utararebaga wasabirizaga. The person who could not see and could beg. Urumva ukuntu bari bamuzi. Do you see how they knew Yari him? afite izina He bamwise. had a name they gave him. Ariko noneho Yesu amaze kumukoraho, But when Jesus touched him, ukuboko k'Uwiteka kumaze kumugeraho, when the hand of God came to him, ngira ngo hari ntabwo bari bakimwita wa wundi usabiriza. I think they no longer called him a Bahinduye izina beggar. baravuga ngo ni wa wundi utanga. Siko They bimeze. changed the name and said Kuko the ntiyari giver. igisabiriza ahubwo nawe yari asigaye atanga. He could not beg anymore, but he could give. Ni wa wundi utararebaga, Is this the person who couldn't see? ahubwo ubu ngubu ni wa wundi ureba. Now they said this is the person who sees. Nagira ngo nkubwire mwene I data, want to tell you, brethren, uyu mugoroba tonight, hagira ubuzima buhinduka ku buzima bwawe. may something change in your Niba life. bakwitaga umushomeri ari ryo zina bakuziho, If they could call you unemployed, bavuge wa wundi usigaye ufite akazi. they could say the one who has a job. Haleluya. Amen. Niba bavugaga wa wundi warwaraga cyane, wa wundi wamurwaye, The one who could always be sick, the sick person. nagira ngo ubuzima buhinduke. I wanted life to change and let them see bavuge ngo ni wa it. muntu muzima, wa wundi usigaye afite imbaraga. And they say someone who is Iyo niyo energetic. mikorere ya Yesu. That is the working of Jesus. Iyo Yesu yakoze biragaragara, When Jesus works, it is evident biranamenyekana. and is Oya mama known. santere mekorobosiya, mama santere mekora, ubuzima burahinduka bikaboneka. Life changes and it is Haleluya. evident. Haleluya. Amen. Bikaboneka, It is evident. bikagaragara. It is evident. Hagira ubuzima buhinduka uyu mugoroba. May someone's life change Urahinduka. tonight. Let Ora life change in the babasaya, name of Jesus. urimuka. You are shifting. Urimuka. You are shifting. Haleluya. Amen. Urimuka bigaragare. You will shift and it will be Bimenyekane. evident and it will Ntabwo be ari visible. ibanga. It is not a Nawe secret. ubwawe uzihamiriza. You will even Kandi testify ntabwo bizaba bisa, and it will not be the ahubwo same. bizaba ari ukuri. It will be true. Haleluya. Amen. Ibyo uri bubone uyu mugoroba What you see ntabwo tonight, bizaba bisa, ntabwo bizaba byenda kuba, it will not look like all ahubwo bizaba ari simple. ukuri. It will be true. Bizaba ari ukuri. It will be true. Ubuzima buhinduke. May life change. Niba wari ubayeho mu buzima bwo kudakizwa neza, If you've been in a life of not being born again in the Yesu right way, abikoraho byose. Jesus can touch everything. Niba wabaga mu nzu y'Imana If you've been in the house of God ariko ukaba ufite ibanga ryawe, and you have your secret ko uva mu nzu y'Imana ukajya no mu kabari, and you go out of the house of God and you go to the bar, imikorere y'Imana nikugeraho, may the workings of God reka come to abaturanyi you. bawe bavuge ngo uyu se undi wajyaga ba mu kabari hariya, Let your neighbors say, isn't this the person who could be in the bar? ariko iryo zina riveho. But let them, that name change. Bavuga ngo ni wa mukristo, And they say, this is a ni wa Christian. mukristo usigaye uterana buri This munsi, is a Christian who gather every ukiri muri day. ka kabari, You no longer go to the bar. wahinduye, You have changed. ubuzima Life has bwahindutse, changed. ubuzima bwo mu mwuka The spiritual bwahindutse, life has changed. ntukibarizwa You are hahandi, not found in nta the nubwo other ugisa place. naho, And you don't look like ahubwo it. warimutse kera, But you shifted. usigaye ubarizwa mu You are now rusengero, in the house of God. usigaye ubarizwa mu murima You are in the w'Imana, ministry. You usigaye ubarizwa muri are korari, in the choir. usigaye ubarizwa muri You are in protokole. the protocol. Uramama santere Mesiya, ubuzima buhinduke. May life change. Ramashaya sita akatekorobosaya, ramama santere mekoro. Ni Imana ihindura ubuzima, He's the God that transforms life. ni Imana ihindura ubuzima, He changes life. kandi And bikagaragara, it is evident. ntabwo bisa. It doesn't look alike. Baramwitiranyaga, They confused him. ariko nawe arangije aravuga ngo ntabwo nsa, ahubwo ni But njyewe, he said, I am the man. ntabwo nsa, I don't look like him. ntiyitiranya, Do not confuse ahubwo ni me. njyewe. I am the one. Uyu mugoroba hagira ibyo ujya uhamiriza, Tonight, may you hagira testify ibyo of uhamiriza something. ku buzima May you bwawe, testify in your uvuga ngo life. ntabwo nsa, ahubwo nibyo. And you don't say it doesn't look Nukuri. like it is true. Byarakoretse, It has been done. uyu munsi byakoretse. Today it is done. Mwishakire umupfu mu bazima,
Do not look for the alive in among the dead. I'm changed. singibarizwa mu byaha, I no longer in sins. singiva mu rusengero ngo njye gusambana, I no longer come from church and ahubwo go to fornicate. narahindutse. I've been ndi transformed. munsi y'ukuboko gukomeye I'm k'Uwiteka. under the mighty hand of Imana God. yakoze ku mwuka God has wanjye, touched my spirit ndahinduka. and I'm changed. Nubwo mwe mutari mubizi, Even if you didn't know, twateranaga namwe ndi umusambanyi, I could gather with ariko you uyu when I munsi wa was none a ukuboko prostitute. k'Uwiteka But kwankozeho. today the hand of God has Ubu touched ndi me. umukozi w'Imana Now uhamye, I'm a servant of ntabwo God. I no nkivangavanga. longer mix up. Ubuzima bwarahindutse. Life has changed. Imikorere y'Imana, The working of God. munsi y'ukuboko kw'Imana gukomeye Under the mighty hand of God. habamo imikorere itangaje. There are amazing workings. Reka ubuzima buhinduke, May life change. nawe witangira ubuhamya. And may you Ura testify. amasantere Mesiya, nawe witangira ubuhamya, You testify for yourself. uvuge ngo nari ndahari kubu ngubu noneho ndaha. You say I was in this place, but Wihishe now imirimo I'm here. y'Imana yakoze ku buzima Don't bwawe. hide the works of the Lord in your life. Wishaka gukomeza gusa kwa kundi, Don't want to continue to look like wibigira the other way. ubwiru, Don't make it a wibigira secret. ibanga. Don't make it a secret. Hamya imirimo y'Imana yakoze ku buzima Testify bwawe. of the works of the Lord in your life. Hamya imirimo y'Imana. Testify the works of the Lord. Vuga aho Yesu yagukuye. Say where Jesus Ura took you amasantere from. Mesiya, vuga ibyo yahinduye muri wowe. Say of what He changed in you. Hamiriza abo mwajyanagayo, Witness to those that you ubabwire used ngo to go with. singisa namwe. Tell them I no longer look like Nari you. impumyi ariko ubu ngubu ndareba. I was blind, but now I Ni see. njyewe I am mwiyitiranya. the one. Don't confuse me. Nari meze gutya nafite ikibazo iki n'iki ariko ubu ngubu cyararangiye. I was like this. I had this Ndi problem, but now it is over. I'm a different Hallelujah. person. Munsi y'ukuboko gukomeye k'Uwiteka, Under the mighty hand of Yesu God, arakora. Jesus works. Hamiriza imirimo y'Imana, Witness the works of the Lord. wiceceka. Don't be silent. Ntiwemere ko bakwitiranya, Do not allow people to ahubwo confuse avuga ngo you. ni njyewe. Say, I am the one. Yesu abaha umugisha, May Jesus bless Yesu you. abagirire neza. May He do good to you. Kwitondera imikorere Let y'Imana us be careful to the workings of the kandi Lord twemera guhinduka. and accept to change. Yesu abagirire neza. May Jesus do good to Reka you. duhaguruke dusenge. Let us all stand and pray. Ugiye gusenga, You are going to pray ubwire Imana ngo Mana, and tell God, uyu mugoroba ndakira ubuhamya bushya. tonight I receive new testimony. Ugiye kubwira Imana ngo Mana ndakira ubuhamya Tell bushya. God, I receive new testimony Kuko turi mu tonight. kwezi ko kubona ukuboko kwawe gukomeye. Because we are in the month of seeing His mighty Ndakira hand. ubuhamya bushya. I receive new Uyu mugoroba testimony. ndakira ubuhamya bushya. Tonight I receive new Uyu testimony. mugoroba ugiye kubwira Imana ngo Mana ndakira ubuhamya bushya. Tell God, tonight I receive a new Sinshaka testimony. gusa ndashaka kuba. I don't want to be like I Ni wowe want to ufite be. ikibazo uzi ku buzima You bwawe. have a problem that you know in your Ukuboko life. gukomeye kw'Imana gushoboye byose. The mighty hand of God is Kandi able to do gukora all byose. and to do that's Ubushize all. twarabibonye. We saw it last time. Oriya mama santere Mesiya. Ugiye kubwira Imana ngo Mana ndashaka kuba. Tell God, I want to be. Dusenge. Let us pray. Uwiteka Mana ikomeye. Lord mighty God, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware, God- Mana y'ubushobozi. God of power and Ubwoko authority. bwawe buri imbere yawe muri Your uyu people are mugoroba. before you tonight. Mana bize ku mikorere yawe. Have learned about your Tubonye ko workings. imikorere yawe itarobanura ku butoni. Have seen that your workings that has Kandi no yuko uba ushaka favoritism. kutwihesherezamo And you icyubahiro. want to glorify Hari yourself in ubwoko our bwawe lives. butinze imbere yawe data wa Your people who twese. have spent long before you, Lord. Datera kugira ngo ubihesherezemo Holy icyubahiro. Father, that you glorify Ariko uyu yourself in them. mugoroba But tonight, wabatumweho you data. are sent to them. Hari ibyo nyagora ku ngoma bashaka kubabyo. There are things that they want to Reka make up. batinze mu bibazo runaka. Those who have spent long Bahindure problems, ubuzima Yesu. change them, Lord Bari bari Jesus. uko babitaga. They were the way they Ariko were called, barashaka guhindurirwa amazina. but they want their names to be Kubw'ibibazo changed. bavuyemo muri uyu Because of the mugoroba. problems they are Uri coming out Imana ireba. tonight. You are the God that Uri sees. Imana ikiza. You are the God that Uri heals. Imana ibahora. You are the God that Oriya mama delivers. basantere mekorobosaya. Zamura ijwi ryawe ugire icyo ubwiye Lift your Imana. voice and say Ngo mama something to shantara God. makorobosaya. Oriya mama santere Mesiya. Uri uw'agaciro mu maso You are y'Imana. of great value Ntabwo before Yesu God. yaje gupfira amatungo. Jesus did come to Yesu die for yaje animals. kugupfira wowe He ubwawe. came to die for you. Nta kintu Yesu
yakwima, There's nothing Jesus hari aho cannot Yesu give you. yagukura There's where Jesus can take akagira ahandi you from agutereka, and take you somewhere hari aho else. Yesu yakuvana There's where Jesus can take you agahindura from amazina yawe n'ubuzima and bwawe, changes your names and your hari life. amazina Yesu yagukuraho There are names that Jesus akaguha can izina rishya. take. Give you a new Bwira name. Imana yawe Tell your God. uyibwire ngo Mana nyimura, And tell God, shift me. Uwiteka Mana ikomeye, Lord mighty ubwoko God, bwawe ndakwinginze gukora ku mitima I yabo, pray that you touch your uriya mama Chantere people's Mesiya, hearts. reka Uwiteka Mana nyiringabo God of aho hosts, batinze uhabimure, where they have abo left this bahimbiye boy, amazina ubabimure, change their ubashyire ahandi bahabwe amazina and take mashya. there somewhere Uri to Imana receive new ibikora, names. You're the God who does ntacyo it, witayeho, regardless of uri anything. Imana ibikora You're the God who does it kubw'imbabazi zawe n'ubuntu for bwawe. your mercy and Urakoze grace. nyaguhora ku ngoma, Thank you, everlasting God. turagushimye We thank ko you hazabaho ubuhamya, that there is testimony. turagushimye We thank you ko hazabaho kuvuga ngo Mana wakoze ibi ngibi kuri wa munsi, that you have done this on icyubahiro that n'ikibi day. cyawe, May the mu glory come izina back rya Yesu to you. dusenze In the name twizeye, of Jesus we pray, believing. amen. Amen.